ti san visoko, aviončić taj kojeg svako zna. Igra se posvuda, dira oblake dok leti veselo, hrabar i neustrašiv je dok izvodi bratolomije. Super Wings, oh-oh, djecu svu vesele kada se pojave. Super Wings, idemo, prijatelje nove po svijetu tražimo. Super Wings, Super Wings, Super Wings. Kućica za španjolske ptice. Hej Sky, opet sam tu i spreman za novu rutu. Odlično, Jet! Djevojčica Marta naručila je paket. Ona živi u Barceloni, gradu u dijelu Španjolske koji se zove Katalonija. Poznat je po prekrasnom Park Güellu i ima puno predivnih zgrada. Park i te zgrade projektirao je čovjek koji se zove Antoni Gaudí. Stvarno su jedinstvene. Puno ljudi u Barceloni govori jezik koji se zove katalonski. Nauči me reći nešto na katalonskom, molim te. Molim te je sisplau. Hvala. Hvala je gracias. Stani. Stani je. Ne, stvarno, stani. Sisplau. Dobro. Zauzmi poziciju, Jet. Jet, pripremi se za let. Vrijeme je za let. Punom parom letimo u Španjolsku. Wow, u Barceloni sam. I Gaudijeve građevine su stvarno fora. Marta, ovo si sama napravila. Naravno. Uzela sam praznu limenku i prekrila je čepovima s boce. Pametno i kreativno. Stavit ću to u sobu na stol. Poštar, paket za vas. Jej, stigao je. Ja sam Jet. Na vrijeme, svaki put. Bok, Jet, ja sam Marta. Stvarno? Onda je ovaj paket za tebe. Gracias. To znači hvala, zar ne? Naravno. Samo uđi. Sisplau, molim te. O ne! Pa sve je razbijeno! Nikada prije nisam razbio paket! Tako mi je žao! U redu je, Jet. Točno sam to naručila. Stvarno? Ali zašto? Volim sama izrađivati i reciklirati. Reciklirati? To znači da koristim stare stvari i od njih pravim nove, kao moje radove. Pokazat ću ti. Tada! Izradila sam ovo lijepeći male dijelove tila, posuđa i ostalih stvarčica. To se zove mozaik. Wow, pretvaraš otpad u blago! I ja tako mislim. Moj san je da jednog dana imam izložbu mozaika u Park Güellu. Kladim se da nikad ništa ne bacaš. Ne ako to mogu pretvoriti u umjetnost. Možeš li mi pomoći s novim projektom? Dobro bi mi došla pomoć. Nema problema! Odlično. Prvo ćemo zalijepiti neke komadiće drveta. Imam neke perlice od potrgane ogrlice. Puna šaka starih sjajnih gumba. I gotovi smo. Izgleda fantastično. A što god to bilo? To je kućica za ptice, moja prva. A sad je stavimo u vrt i pogledajmo tko će doći živjeti u nju. To bi bilo to. Sad se sakrimo i promatrajmo. On će se useliti. Wow, stvarno se brzo
pročulo. Nije dovoljno velika za sve njih. Vratite se! Vratite se! Mislim da trebaju veću kuću. Napravit ćemo je. Obećavam, bit će gotovo prije spavanja. Znam da ti to možeš, Marta. Treba će mi puno više materijala. Što onda čekamo? Još nije dovoljno. Treba će nam cijela vječnost da sakupimo dovoljno materijala. Treba mi pomoć Super Wingsa! Super Wingsa? Moji nevjerojatni aviončići prijatelji koji mi pomažu kad god ih pozovem. Baza, javi se. Ovdje Baza! Što se događa, Jet? U Barceloni sam s Martom. Trebamo pomoć oko izgradnje kućice za ptice od recikliranog materijala. Tko može pomoći s ovom uradi sam dilemom? Donnie i Papa Wheels! Zajedno mogu izgraditi sve! Jerome! Nema većeg kreativca! I Belo! On će popričati s ptičicama! Spremni smo izgraditi veliki dom! Ne znam možemo li više čekati, Jet. Možda trebamo otići. Čekaj! Donnie, Papa Wheels, Jerome i Belo su tu! Sad ćemo riješiti stvar! Super Wings! Transformacija! Dobro sam, skroz dobro. Super Wingsi! Idemo u grad pitati ljude za još reciklažnog materijala. Imam još bolju ideju. Možemo ukrasiti Papa Willsa kao pozornicu i nastupiti na vrhu. Jasno! Pa predstava će privući pažnju! I ljudi će sve stvari donijeti k nama. Ali tko će ukrasiti Papa Willsa? Odmahnite se svi! Ja ću to riješiti! Akcija građenja! Uhu! Da! Da! Osjećam se kao novi kamion. Vrijeme je da krenemo. I s predstavom počnemo. Dođite! Pogledajte našu predstavu! Val de Bastons! Katalonski ples sa štapovima! Poznati kao Martina nevjerojatna revija reciklaže. Trebamo boce, limenke, ventilatore, potrgane stolice. U hrpi, u paru ili same. Donesite sve što vam ne treba. Stavite sve u ova kolica da Marta od toga napravi umjetnost. Upalilo je! Kante se brzo pune! Vidite? Samo se moramo držati plana. Papa Wheels je stvarno puno pomogao. Mislim da imamo dovoljno da napravimo nešto sjajno. Pa, djeco! Onda bolje počnimo! Krenimo! Skoro je gotovo. Sad je vrijeme za ukrašavanje.
Tata, to je jako lijepo, ali preveliko je za naše dvorište. Stavi to negdje drugdje. U pravu je. Morat ćemo je pomaknuti. Kamo? Znam, stavit ćemo je u Park Güell. Uvijek sam htjela tamo izložiti svoj rad. Onda krenimo! Akcija dizanja! Ono tamo je Park Güell. Vrijeme je za vašu zabavu useljenja! Ne bih to uspjela bez pomoći Super Wingsa. Pa, čini se da je naš posao ovdje gotov. Spremni za pokret? Bok! Doviđenja! Super Wings! Mi isporučujemo!